era Sipiika wa Uganda yatuwa era netuweebwa olukusa nze ne munnange ow'ekitiibwa Jonathan Ebwalu okubaga etteeka eriziyiza ebicupuli. Aba obwahati bayireko kushemererwa kwabo abo kutandika kwebuuza ahabantu abintu ebibashemeire kuteisaho mu iteeka eri bakwatanise n'ab'ekitongole ekya Anti-Counterfeit Network. Okwebuuza ku bannayuganda ab'enjawulo ku nsonga ekwatagana n'ebbago lino lye twogerako, era nga pulogulaamu eyo tujja kugitambuza mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo nga tubuuza bannayuganda kinnoomu ebitongole n'abantu ab'enjawulo biki bye bandyagadde oba ebyandisaanidde okwongera ku birowoozo byaffe bye twakateeka mu tteeka lino olwaleero. Aba basoborera okwebuuza abantu n'ekintu ky'amaani munonga okurebeka ngu ihanga lyagira amateeka agarikuruga omu biteekateeko by'abantu boona abarikukwatwa aha nsonga egi. Tulina obulwadde bwa kansa. Bw'ogenda mu Cancer Institute y'e Mulago, omuwendo gw'abantu abakwatibwa kansa buli lunaku gweyongera, naye tunaba kumanya buvaawa. Ku research n'okunyonyereza gwe tukoze nti ekimu ku nsonga lwaki kansa yeeyongedde lwa mutindo gutatuukiridde ogw'ebintu ebyenjawulo bye tukozesa. Okwebuuza abantu oku kuza kumara amezi 3 gonna okutandika ne2014 ebyokwezi kwa kano omwaka ogu, kandi kuza kuba mu bicweka bya Uganda ebitari bimwe na bimwe. Iteeka eri ligenderere kurwanisa ebicupuri eby'emiringo yoona omu ihanga, kandi abantu aba nibaza kwebuuza abantu batari bamwe na bamwe abarikukwatwaho aha nsonga egi. Ebyo byonna biina engeri gye bitukosezaamu. Lwaki bize bwe bityo? Lwakubeera nti tuli mu ggwanga nga tukozesa ebintu ebitatuukiridde, omutindo gwa wansi nnyo, ebimu bicupule. N'olwekyo ebyo byonna bitukwatako ng'abantu, bitukwatako nga eggwanga. Okuligiriraho iteeka eri baleetera omu ishengero ly'eihanga okuteisibwaho lyaheza kuhinguzibwa omuntu orukukwatwa nakora ebicupuro omu ihanga eri naaba naza kukomwa emyaka 10. Ekigendererwa ky'iteeka eri okuligiriraho abanyeshengero aba n'okurebeka ngu Uganda yabaasa kugendera aha rurengo ndorumwe n'amahanga agandi aga East Africa agu Uganda erikukoragana nago omu by'obushuubuzi. Nga etteeka twakoze proposal nti bwe tukusanga nga olina ekintu ky'okyupudde, bwe twogera ku fine tutunuulira omuwendo gw'ekintu ekituufu ku katale ne tukubyamu emirundi 5 yebeerebeera fine. So ogenda olaba nti bye tugezaako okuleeta oba okunnyonnyola mu tteeka lino nti n'ebibonerezo tusaba binywezebwe, oba oli awo kitiise oba kikugire ono omuntu yenna ayina enteekateeka ey'okuleeta ebicupuli oba ebintu ebitatuukiridde. Okuligirira Honorable Ebwalu Jonathan baza kukola ekirikubaasika kyona okurebeka ngu iteeka eri lyahinguzibwa abokugira ngu ebicupuli libiteganisa buli muntu weena orikubimanya n'otari kubimanya ekyari kugira ngu likyetengesa okurebeka ngu byabaasa kurwanisibwa n'omukono gw'ekyoma. Be anywhere 6 to 10 trillion is being lost in counterfeits. This is because every sector of the economy is affected. Many of you, while coming here, you must have hit a pothole. But every time you hit a pothole, you just know that's a counterfeit.